ama sa piling hen na belap ko kitchen na Thusoh la home ni ho zo se na bonon ni ko pa tunong ng Vannoi Thusoh chum la chum mo ana be khom Kiloikhom kum sang ni lesom na li kuma Russia in Ukraine gam Crimea gam anala son ji it ya ki Kiloikhom na akon Moscow su pampai an hizin hichi Vannoi le sina gam ho pin gate ho Kiloikhom ne chu G7 tichu group of 7 an so do ta na hi hitabang chuntu le to Russia in Ukraine sunga gal bol khumna ahin nei ki ta zin G20 Kiloikhom na pang adia Poland gama kona Russia chalo deilo na am to honin hichi G20 ta ke hi phan masa banga G19 ong so do dem ti hi mizo se lung the na khat chu ai jing ki ta na hi hichi thua Poland in Paidoh an se chu group member ho tampia ko na apom dano don bot na mu hi to honin mabana ichan din mun hung hiding ham ti hi lung the ta khat chu hi ga he thei ding khat chu hichi G20 ki ti hi groups of 20 ti na hin hichi Kiloikhom na hi Vannoi gam hat le haupin ho adia US UK France Russia India le adang ka chom pi jong panna gam som ni Kiloikhom ne chu hi Kiloikhom ne hi chi sak kum sang ni legi na Vannoi le sit sunga economic crisis ano ma chu ama sa pindinga summit an ne yo hi aji chu hi chi Kiloikhom na pangam ho hin Vannoi economic output zakhat la som git ho apo do zo hin Vannoi him zakhat la 60% phazo cheng a hi ve hinla hi chi G20 Kiloikhom ne hi G7 to kiba lo na tam ta ani zin hi aji chu G20 apang khom gamo hi akiba lo na ti chu political system chum Kiloikhom a hinaw ba na ngai dan thulu na amting thulu khom ne ding izat ham khana kal to na le ngai dan kiba lo na anei singnaw anatami ne hi Pisi chun Russia Kiloikhom na akon Paidoh ding kiti hi kinil na tampia hin po do bana thulu ki to ta la theding wang ta san a ha le na hi tin thulut khat chuna se na hi Ukraine in Russia ultimatum asan pi lo to lanin le sim ni kho jing in jong Maripur khupia chun tanglovin Russia bom hana chu a chele singalai zena hi tolama Russia sipaiti amachal theibi lo wangon chachan thal choi hon tolama Ukraine sipaiti na satain akap zibubina hi Ukraine President Zelensky in Maripur khupia Russia te chalo hi nihim ki bol na bang hilo chon na chu hi anati aman phat sile tanti nei lawa bom gi hi jingle kilong jing khupi chu hi anati Zelensky na saibe na Russia le Ukraine ki ho na ho chu ki no to nangan to bang ahin ki kal to nangan to bang ahi hinla amachal jing na hi anati alangkhana Kremlin spokesperson Dmitry Peskov chun Thusoh mi ho tu do anadon bud na a Russia in alo thailo be a ki do pi ki mai to pi ding om lebo nuclear garment sa hi ki mangding a hi tin ana season hi Russia in Ukraine do dinga chichen mi tele Syrian thal choi ho aguiwa cave copy kim veljing wangovin haptani valjen machau na anai thi tu ne hi hichi chung chona chun ne le cha thau le ngai cha ho zo se supply aning hin lo na chunga cave copy sunga sipai mi pt chum lova hang san ta pan ala naw zalin Russia sipai te zo ale no pan ta ve tin thulut khat chuna sei ne hi Sile Ukraine P10 hit and run ay lawle guerrilla warfare aman zion Russia sipaiti dingin ha sali zingin Sile Russia sipaiti sunga akivai po dano command structure akisulo le sipay lamkay lubo gup valzen ahong tito lan Russia sipaiti moralo alasam le zing ta na hitin tulut suna sabian hi United States le Western gamo sanction in Russia na sa ta asuha nung zinga Vladimir Putin in ako chi kigut phat na le nuclear garment sa agisan avel vela anapa po to honin United States in sa sunga sanction na bolbe kit dingon pondo na anay taw ni hi Hichi US President Joe Biden in
nisim som nilangania Poland gam agavil masang ngaya sengsan tha pondo na anay ding ahitin tulut suna saibian hi tusong United States and sengsan ahin pon beding hi aho mo su alhangpin Russia mi zathumwal panna lawmaker zathumle som nilagit chule Russian gam snga mi het Thei milun tampi zong asong ina hi ekiti hichi sengsan hi European Union G7 chule Intergovernmental Organization hoto githo khoma kichil ha sa ding hi tin zong thulup chuna saibian hi zani khoma sa chun Ukraine Member of Parliament lui in nei pi khachu sum Donald million som niligit le asuma million 1.3 to ma to tha na hi tin thulut khan na sei na hi Anastasia Kotwitsa kitino hi Ukraine gam heng Hungary gam gyam do na hi tin thulut chuna sei be na hi amanu hin hi chi paisa ho chu suitcase sa adima galjam thilpo dana analo hi amanu hi Ukraine MP lui Igor Kotovitska in nei pi ahin tu hina chunga Ukraine gama kona sumle paisa mangpi smuggling case in criminal case hondo ahina bana apodo paisa hi pondo na nei lawa Ukraine gam sunga kona ain zampi hi zin anung zui Hungarian pasarni sule anu to ma tha hiu to na chung thu hi tanding in om ta hi Sri Lanka gam sunga achi sa samthat anamu zuwa pa tu ni chana dinga economic crisis kota ana uma President pun International Monetary Fund agi thupina ding nga athum na ananei zo tu ni hawal set chen gam sung buina sang che che jing ta hi nesia mai thi ke manin thawman khangin ni le don chen na dinga gol south a ki golin tia mi pi te lung kim lo na asan to lonin government in thaw ho ki sen nga adingin army te agoi tho sing ta hi chi thaw chan te na dinga anga na wa mi thumlamin thina anato hi tai hichung chuna hichi economic crisis buina akuna all dom medingin Vannoi gam chuma embassies ohon hozong ong ding laka hon sim som thum lakhat apana akhapet ta ding win thulut chuna season hi achi sani hwa Chinese Airlines Boeing 737 len na to sin na athi among ho holna achi signalizing hi molan hang hasal le guzu jingjin ahi na bang tin thilong hop hong thei so nai pu win ahi tin thulut chuna na season hi tuna chenen hi chi to sin na ja asu cha he do hi nai pon ta san jang om lodan rescue worker ha kon het sa hi kumsia na bol jingo Annual Maritime Defense Expo su tu tumaring in Dubai khupia ano minahi adi intu kum hi latest naval technology ho so na ano minahi hichi expo chun Vannoi gam tampin a navy ho that sa su hat be na dingin thil tha company min thang ta ho na po do ho chu ama gama man thei ting ho vet la na ano mi minahi adi intu kuma expo ahin China Italy le Turkey hon ang lung ding pa na navy so ki building garment sa ta na so vin hi tin tulud sun asay bet he